والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله. الله 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 العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد. الله أكبر الله
الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر Uzvišeni Allah Đelešanuhu u časnom Kur'anu kaže: nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Znati kako ćeš ispravno uraditi neko djelo je osnovni preduvjet valjanosti samog djela. Čovjek koji postupa bez znanja često napravi više štete nego koristi. Muhammed a.s. kaže: znanje je svjetlost. Kada u sred braka idete osvjetljenom, a neko drugi neosvjetljenom ulicom, u kakvoj su prednosti oni koji idu sigurno, koji vide sve prepreke na putu i koji idu, a ne znaju na što će naići. U jednom hadisu stoji: kome Allah želi dobro, uputi ga ka razumijevanju vjere. Velika je privilegija biti u plejadi oni koji se trude da razumiju i prihvate poruku Gospodara upućenu čovječanstvu. Kad te Allah uputi, ništa bolje od toga čovjeku ne može biti dato. U našoj muslimanskoj tradiciji mekteb je uvijek predstavljao čistu radost, znak nečega uzvišenog, posvećeni prostor znanja i plemenitosti, znak za napredak, novo rađanje čovjeka i novi početak. Ovim riječima je Resulema dr. Husein Efendija Kavazović nedavno govorio o mektebu i njegove vrijednosti. Svi mi koji smo prošli kroz mekteb i koji smo dali hatmu, znamo kakav je ovo danas dan. Dan ispunjen radostima, ponosom, srećom ovih mladih ljudi, njihovih roditelja, mualima i svi u nas. Današnji dan je prvorazredna svečanost. Poštovani izaslaniče glavnog imama, svršenici hatme, poštovani roditelji, uvaženi imami, hadžije, drage džematlije, dragi gosti i prijatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moje ime je Haris Janović i ja ću danas sa svojom kolegicom Hafizom Ilmom Grešević voditi ovaj program i nastojati sa vama zajedno provesti ugodne i korisne trenutke u ovom vremenu predviđenom za ovu svečanost. Dobro nam došli u Džemat Rekovica, koji neguje tradiciju vjere, ljubavi prema vjeri i neguje tradiciju kvalitetnih programa koji se u našim džamijama, ovoj i onim prethodnim, realizuju u cilju da se što više spozna časna vjera, da se iman i vjera učvrsti u našim srcima i da ljepota života u vjeri uvijek ispuni naše duše. Danas prisustvujemo svečanosti hatmi za 7 polaznika našeg mekteba. U naš mekteb se ove godine upisalo 80 učenika. Od toga su 72 učenika bila redovna, 48 njih učio u Kur'anu, a 9 učenika je započelo učiti suprotno. Ovu statistiku ćemo danas promijeniti i staviti 49 učenika. Jer kako ispraćamo generaciju koja položi hatmu, kako dolaze novi učenici koji sa velikim uspjehom savladaju supravu i cijelu učiti u Kur'anu. Abu Ljukić je ove godine završio prvi razred osnovne škole i prije nekoliko dana je završio učenje supere. Na kraju mektebske godine je izrazio želju i svom mladima nazivu Efendiju Horozoviću premio želju da želi završiti super, s obzirom da mu je bilo ostalo još nekoliko hakova. Po svjedočenju njegovog malima, veliku većinu lekcija je čitao bez jedne greške. Čestitamo Harunu, njegovom muallimu i roditeljima na ovom velikom postignuću, da je počeo učiti u Kur'anu. Pozivam izaslanika glavnog imama, Efendiju Abdu Rekča, da Harunu Jukiću dodijeli Kur'an i prigodan poklon. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah.
Kur'ana sigurno je blagoslovljen i počašćen od strane gospodara svjetova. Najbolji od vas su oni koji uče i poučavaju Kur'anu. Riječ su našeg miljenika Muhammeda, alejhi salatu vesselam. Zato danas pred vama sjede oni koji su najbolji, ako Bog da. Ima ih koji uče, a ima ih koji proučavaju i poučavaju Kur'anu. Svim našim muallimima koji su nas podučili Kur'anu, koji su nas naučili osnovama vjere i uputili nas na put dobra, a preselili su proučenu Fatihu. Ridani lillahi ta'ala. Izražavam posebno dobrodošlicu zaposleniku glavnog imama Abde Efendiji Rekiću. Želimo mu da se ugodno osjeća među nama, a njega ćemo napredno pozvati da nam se obrati. Dobrodošlicu upućujemo svim našim cijenjenim imamima, Hafizu Talhi Efendiji Tričiću i Hafizu Edinu Efendiji Bajkoviću. Sada pozivam našeg imama i muallima, Nazif Efendiju Borozovića, da nam se obrati. Nazif Efendija Bujde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani zasljedniče glavnog imama Abde Efendija Rekiću, poštovani hafizi Kur'ana časnog Talha Efendija Tričiću i Edin Efendija Fajkoviću, poštovani profesore Bijankiću, draga djeco, poštovani roditelji, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ove prigode su posebno emotivne za sve nas, a posebno za nas koji smo bili direktni sudionici nekog procesa. Naime, ova djeca su mogla biti i na drugom mjestu i u proteklih nekoliko godina odlaziti na druge neke aktivnosti tokom vikenda. Mogli su svoje slobodno vrijeme provoditi i u nekim drugim situacijama, ali nisu. Oni su zajedno sa njihovim roditeljima odlučili da dolaze u mekteb, da pohađaju mekteb i da budu od onih koji će danas biti slavljenici i nadam se ako Bog da na sudnjem danu biti zagovornici, jer oni koji uče, poučavaju, koji se druže sa Koranom, njima će gospodar dati prostora da zagovaraju za druge ljude na sudnjem danu. Naši mektebi su fenomeni. Ja sam radio u školi 10 godina i ne poznajem jedan sistem obrazovanja, jednu formu obrazovanja koja liči mektebu i koja se može uklopiti u mektebu. Zato što škola ima jedan uobičajeni sistem i zbog toga mi često ne prepoznajemo važnost toga. Ne prepoznajemo ni važnost učitelja ni muallima. Zašto to naglašavam? Jer često se zna posebno istaći neko ko okupi u nekom prostoru 100, 200, 500 hiljada ljudi i govori kao da je to uspješan čovjek. Uspješan je onaj učitelj koji uspije djecu naučiti slova, naučiti čitati, naučiti vrijednostima života. To je uspjeh koji se ne može mjeriti nikakvim drugim uspjehom. Broj nije uopšte važan. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah kroz tebe ili tvojim sebebom, tvojim povodom, tvojim zalaganjem uputi jednog čovjeka, jednu osobu. Bolje ti je nego dolina rumenih dela. Neki dan sam ovaj hadis citirao i mene dijete jedno pita šta je to rumenih dela, rekao ono kad prolaziš nekim cestom i pored ceste imaju parkirane neka nova auta, bijesna, dobra, kvalitetna. I neko će ti reći, to je sve tvoje vozilo. Tolika je nagrada onoga. I zato je velika nagrada roditelja, velika je nagrada muallima i učitelja, velika je nagrada djece koji se zalažu da nešto pametno i kvalitetno nauče. I zato sam danas presretan. I zato kao muallim sam i emotivan. I drago mi je što sam dočekao na neki način da ispraćamo još jednu generaciju, veoma uspješnu generaciju naših polaznika hatmi, što ova djeca od njih troje je već u srednjoj školi i nije ih to spriječilo da dolaze. Također oni koji su
koji su završili, evo završavaju 9. raz. Među njima je, ako Bog da, dvojica mojih budućih kolega, dvojica koji su pisali na dresu riječi Nudina Efendija Čaušević, a jedan je, ako Bog da, dogodne kandidat u pravom smislu riječi. Tako da, zahvaljujem se svima koji su doprinijeli da danas ovo bude na način na koji će biti i nadam se, ako Bog da će i naredna godina biti plodonosna kada je u pitanju Mehter. Nemojte djecu, molim vas, žaliti i poslati u Mehter. Nemojte ih žaliti i probuditi u Mehter. Nemojte zato što ako budete žalili, kajat ćete se poslije toga. I oni će vam prebacivati tako nešto. Ja sam siguran da ovi roditelji koji stoje, koji sjede ispred vas, koji su danas ponosni na svoju djecu, bi ove riječi sada izgovorili. Da bi bili spremni i duplo više. A i oni koji sjede ispred vas, da bi bili spremni uložiti još više truda da dočekaju današnji dan i da, ako Bog da, ponesu sa sobom znanje koje su usvojili. Posebno mi je drago što će oni, ako Bog da, ono što su usvojili od učenja Kur'ana, od onih vrijednosti vjere primjenjivati u svom životu. Da neće napustiti Kur'an, da neće napustiti učenje Kur'ana, da neće napustiti svoj namaz, da neće, da ovo teorijsko znanje koji su imali, da ga u cijelosti primjeni. Ono što želim za kraj posebno istaknuti jeste da naši današnji moderatori i voditelji su dvoje mladih ljudi koji su bili polaznici Mehtera. Hafiza Ilma je Hafiza Kur'ana časnog. I to je naš ponos i dik. Naš Haris Efendija Abdijanović je student, evo već sad 2. godine Islamskog fakulteta islamskih nauka, odnosno budući teolog. Nekog za koga ja mogu bez ikakvog brige ostaviti ga u džami i džematu i otići gdje god ja hoću. Jer ostavio sam povjerljivu osobu, a to ne možete svakome nikad. Imate Aminu Dedić koja nam uvijek uči lijepe ilahije i koja nas uvijek razveseljava i nikada to dijete koja sam je pozvao da prouči nekada neku ilahiju nije rekla neću, ne mogu. Iako, pazite, ulazi u neku fazu i u fazi nekoj omladina koja možda se stidi, možda se stručava, možda i neće, ali ona zajedno sa Najlom, koja je tu isto tako, koja će nam danas proučiti ilahiju, Majstorović, njih dvije uvijek se odazovu kao i ostali koje pozove. I tu je naša snaga, i tu je naša prednost, i tu je naša privilegija da imamo budućnost, ako Bog da, kroz ovu djecu koja znaju cijeniti znanje, koja će postupati u skladu sa znanjem i koji se neće zadovoljavati onim minimumom, već će tražiti, kao što je Božji poslanik ali sam nas naučio, da kada tražimo džennet, ne kažemo daj nam Bože za vrata u džennetu. To ne smijemo govoriti. Već daj nam Bože firdeusel a'la, najveći stepen u džennetu. Daj nam Bože najveći stepen u džennetu. Pa nisam ja za to, nisam ja za najveći stepen. Jesi. I svako ovo dijete je spremno i sposobno da bude najbolji i najveći. I sva ova naša djeca koja idu i u školu i u Mehter i svugdje mogu biti najbolji. I primijetim jednu tendenciju da se zadovoljava nekim minimalnim stvarima, jer prošlo tricom znam, možda ga učitelj neće ni uboriti, možda ne smije, možda ne može, možda ima okolnosti neki i tako dalje. I djeca tako idu, roditelji zadovoljni, prolazi tricom i tako dalje. Ne smijemo se time zadovoljiti. Možda ne uspijemo, ali mi kao roditelji moramo tražiti od naše djece da budu najbolji u svemu. Jer samo tako možemo napraviti generaciju koja će biti bolja od prethodne. Molim Allah da vas sve zajedno nagradi što ste došli, da nagradi u našu djecu i njihove roditelje, da nagradi Boga i mene i sve ostale malike koji su radili sa njima i ako Bog da se uvijek okuplja u dobru, hajdu, sreću, zadovoljstvu i da uvijek budu povodi našeg okupljanja lijepi i svečani kao što je ovaj današnji. Hvala Nazif Efendi i čestitamo mu i želimo da još mnogo dobrih i kvalitetnih generacija učača Kur'ana izvede. Sada pozivam Aminu Dedić da izvede jednu ilahiju. Tijelo me vjetrovi, pritiskaju halovi, a još stojim po
spas, volimo te, ja Allah. Suze kvase obraze, tuga grudi razdire, da me kušnjom darivaš i o me sebi pozivaš, Allahu, ti što znadeš tajne sve, ti što štitiš iskrene, radosti za strpljive, dovoljno si za mene. Moj si ponos, moja istina, moje svjetlo među tminama, ljubav mimo svake ljubavi, Gospodaru jedini, ti si lijek za sve rane, smiraj kada suza krane, vjernoj duši ti si spas, volimo te, ja Allah. Vjerovatno se pitate ko su naši ovogodišnji slavljenici. Ovdje u prvom safu su njihovi roditelji, danas posebno ozareni i sretni što neposredno gledaju svoju djecu i zahvalni Allahu što im je podario uputu i što ih danas gledaju upravo na ovom mjestu i ovim povodom. Opet ću zamoliti našeg imama koji sigurno nakon njihovih roditelja najbolje poznaju, a u nekim slučajevima sigurno i bolje od samih roditelja, da nam predstavi ovogodišnje svršenike hatmi, to jeste ovu plejadu mladih ljudi koji su uspjeli da savladaju svoje porive i danas gledaju u svoj uspjeh. Nažal pripremljaju koju. Evo mene. Dobrodošao Mijan Efendija. Ja ću samo vrlo kratko, s obzirom da sam pokušao malo tako da ih analiziram, a družili smo se uglavnom 7, 8, 9 godina i zbog toga mislim da ih poznajem ovako kao što naš Efendija reče, možda kao i njihovi roditelji u nekom smislu. Prvi s desna je Talib Hadžić, oca Edina i majke Mine, momak koji je ustrajavao u dolasku u Mekteb i koji je nikad mi nije rekao ne može. I nikad nije rekao, iako ja nekad pogriješim i kažem nešto što nije, Talib nikad nije rekao nije tako može. Već je nastavio onako kako sam ja rekao, i ja poslije kad skužim izvinim mu se, nekad se izvinim, nekad zaboravim, ali Talib je neko ko vrlo dobro uči Kur'an, ko vrlo dobro poznaje vjeru, koji je redovan na džumi namazu, koji svojim lijepim ponašanjem zaslužuje svako dobro i zaista izražava veliku žal. To moram ukazati pred vama svima, a on to dobro zna zašto, zbog čega njegovo buduće usmjerenje nije ono koji su krenuli njegove dvojice kolega. Ali to je njegov izbor i ja sam siguran da će on i pored toga što je izabrao drugu školu, ako Bog da, nastaviti biti pravi istinski vjernik i nadam se ako Bog da vrlo dobar insan prije svega, a potom i pravi mu'min. Zahvaljujem se njegovom didu Hadži Muhamedu koji je njega siguran sam jedna velika inspiracija u životu bio i ja znam da je ta relacija između njih dvojice posebna, pogotovo kad je pitanje učenje Kur'ana i kad je pitanje vjera islama. Tarik Šekerić je momak koji je drugi razred gimnazije i koji je dolazio u Mekteb sa dosta mlađom djecom o sebe i sa starijima o sebe i toga nije učinio. Posebno nekako da mu je to smetalo. Jedan od onih koji su osvojili prva mjesta na takmičenju Međusa islamske zajednice Bihać i osvjetlali obraz našem džematu. Jedan vrlo kulturan, fin,
Meni je posebno bilo lijepo sa njim razgovarati zato što je to dijete koje razumije stvari, koje kad pričaš sa njim, pričamo sa njim na onom nivou na kojem pričaju odrasli. Ali zaista što se tiče isto mekteba, tu smo zaista zadovoljni bili na relaciji našoj i on je se trudio da uči Kur'an i on lijepo uči Kur'an i trudio je se da razumije prave istinske vrijednosti i nadam se ako bude da će u životu tako isto nastaviti. Elijas Sulić je neko kome je Bog dao brojne vrijednosti u životu. Jedna od tih vrijednosti jeste da je mu dao sklonost za učenje Kur'ana. To je nemoguće kako to dijete ima Bogom dat i urođen smisao za učenje Kur'ana. U nekim tako sitnim detaljima zna briljirati. On zna svoju mahanu. Malo mu je telefon draži od svega ostaloga i onda se on tu pogubi nekada i možda malo dovoljno ne iskoristi taj svoj potencijal, ali sigurno nekako Bog da ko će u životu, ako bude nastavio ovim putem, moći vrlo lako savladati brojne prepreke, baš onako kao što savladava, jedino što kaže telefon treba da stavi u drugi plan. Jukić Alina, ona je neko ko je svojom blagošću, svojom pristupačnošću plenio oko sebe. Iako, pazite, drugi razred gimnazije, dolazila je u Mekteb, pokušavala da nekada u nekim momentima je se gubila iz Mekteba, ali nikada nije, ja sam, da vam pravo kažem, često nju stavio X pored nje i prikrižio nje rodilište. Ne u ovoj godini, već u ranijim godinama. Ali nekako je se uvijek vraćala. Nekako je uvijek silno želela da bude neko ko će završiti hatmu i ko će, ako Bog da, završiti ovo obrazovanje. I ona, ako Bog da, će biti neko ko će svojim lijepim ponašanjem, svojim blagim pristupom plijeniti i izazivati inspiraciju kod drugih. Zarina Majstorović je djevojka koju sam također križio, znači tako da se razumijemo, ali neko ko je vrlo temeljito, i to su zaslužili oni koji su bili prije mene, vrlo temeljito naučila neke stvari u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu, tako da je se ona u svim ostalim etapama igrala. I da je bila samo malo organiziranija kada je u pitanju Mekteb, ona bi davno dala. Ali s obzirom da nije ni sada kasno, ja joj čestitam na njenoj ustrajnosti i zbog toga što nije ni po koju cijenu htjela da odustane, niti je imala potrebe da odustane, zato što je falilo malo u ovoj godini da se sustigne i ona je to, hvala Bogu, kako treba sustigne. Alen Abdijanović prošle godine je bio zreo da dadne hatmu i ja kažem, ja neću da dadne. Dobro, ako nećeš, ne moraš. Ali neko ko je, hvala Bogu, uči Kur'an u slavuj, lijepo, tečno, pravilno. I meni drago bude ovako kad se treba neki pohvaliti kao molim da kažem, hajde, ale me nešto prouči. Neću ja birat da mi neko prouči sad ko slabije malo učević. Hajde ti, ale me nešto prouči. I ale me nešto da prouči, kažu mašala. I on se bori. On hoće da mu jezini na džumi. Ja kažem, čekaj, ima ispred tebe nekih video. Ne, ja hoću da polako, pa onda moram. Ima i još koji se tako bune, ko što ide u jezinu. Dok je tako, hvala Bog, neće oni, a ja ću sa njima nastoja se hrvati ko će kako šta. Alen je 8. razred tek završio i on je onaj koji će hoda dogodi u medresu i on je onaj koji sad kad bi završio medresu, ja mogu reći da sam profesor Kirajeta u medresi, stavio bi mi peticu završnu u 4. razredu. A vi ćete čuti kako. Neko ko vrlo predavno, vrlo ozbiljno pristupa svemu, koji vrlo temeljito, ali ima jedan problem. Ima brata koji će biti bolji od njega. Znači, samo je to njegov problem i ja sam skužio da je Harun munja koja već, iako dosta mlađi od njega, ali munja koja će vrlo brzo prijeći svoga brata, mislim da neće ni roditeljama ni njemu biti žao zbog toga. Ajdin Abdijanović, to je posebna priča. Ajdin je najredovniji bio u Mektebu. Od svih njih, oni Itali su bili najredovniji. Znate da su njih dvojice najudaljeniji od džamije? Od svih njih. Ali su bili najredovniji. Nije postojala kiša, snijeg, vrućine. Nije postojala nijedan moment. Čak na kraju kad smo mi intenzivirali pripremu, oni sve završili njih dvojice i Alen.
Ne može, nepravdu ne trpi truna. Znači, ja nekad kad prevršim mjeru, kažem nešto, ajde, ne može tako. Pa, ja bi ovo, meni uz Ramazan dođe poruka, kaže, što moraju mi stari ljudi mojzini, što ne mogu mi mladi mojzini? Dobro, mojzini ćete polako. Znači, vrlo dobro uspješan je bio u svojoj mektepskoj nastavi. Kao što sam rekao, predstavljao naš džemat i to vrlo uspješno na takmičenju međunarodne islamske zajednice Mihač. Neko na koga se možete osloniti u svakom vrlo ozbiljan predan i ja se nadam ako bude da ćemo biti dobar vođa kad završi ako bude na dresu. Ali Nabijaković, to vam je onako izgleda dijete koji je onako korpulentan, da je on sad živ, ne zna se za njega. Izvlačiš iz njega riječi vrlo teško. Međutim, ono što mu kažeš odradi. Vrlo predan, skroman i neko ko bi mogao biti ono što mi kažemo fin derviš, fin insan koji vjeru živi na onaj pravi istinski način za sebe. To nam je naš Adin koji lijepo uči Kur'an, koji puno lijepih stvari zna o vjeru, koji ove godine nas predstavio na takmičenju, nije bio među prvi 3, ali u ove 2 godine. Znači, zato što su konkurencija poštanstva. Znači, i on će, ako Bog da ove godine adresu, i ako Bog da kad završi, onda njegovi učenici, na koji budu njegovi učenici, on će na njih prenijeti u blagost i ljepotu koja nama, Bošnjacima, pogotovo u krajini, nekada nedostaje. A to je da moramo pokazati empatije, ljepote i tako da. Ja reći da ću kratko, a evo koliko me uzela, ne mogu ih, ipak su danas tu glavne figure i želio sam da ih prenesem šta ja mislim o njima. Naravno, znam ja mnogo drugih stvari o njima. Međutim, nemam vremena da govorim sada trenutno, ali u svakom slučaju želim im svako dobro, hajde sreću i da ako Bog da ovu knjigu koju imaju pred sobom, imaju i svojim srcima i svojim svakodnevnim životima, kako oni, tako i oni potomci njihovi koji ih budu, ako Bog da, slijedili u dobro. Hvala Nasta Fendi. Želim da vam skrenem pažnju da je ovo danas svečanost, a harmenske ispite su naši kandidati položili 7. jula 2022. godine. Tako što su imali test koji je obuhvatao kompletno gradivo, imali su usmene ispite iz Kur'ana i usmene ispite iz teorije. Danas ćemo ih i pred vama provjeriti i time verificirati njihovo znanje, ali je ovo prilika da i mi neke stvari ponovimo i da naučimo ono što možda nismo do sada imali priliku. Sada ću zamoliti našu Hafizu Ilmu Rešić da preuzme riječ i da krenemo s ispitivanjem surama. Bismillahirrahmanirrahim. Imali prijeve? Evo, nećemo ići lijepo, malo ćemo vas preskakati da vidimo da ste spremni. Evo, Aleme, ti nam proučaš Amina Rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. Maša Allah, Aleme, sada ćemo zamoliti našu Alminu da nam prouči suru Tekaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Maša Allah, sada će nam naš Tarik Hadžić proučiti prvu stranicu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Maša Allah, sada će nam naša Zelina proučiti suru Maun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فبيع للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Maša Allah, sada pozivamo našeg Elijasa da nam prouči suru El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sada pozivamo našeg Medresiju Ajdina da nam prouči Ašra Al-Hadža. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Mašallah, hajdine. Sada će nam naš tarif proučiti drugu stranicu Sure Jasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم لا بشر ومثلنا ولا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طيركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما شاء الله, tak. I sad nam je ostaje još naš Adi i on nek nam prouči suru Mezid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Mašallah, zahvaljujem se našoj Hafizi Ilga Brešević. Ona je završila osnovnu školu Brekovicu, našu medresu Cazinu, 2020. godine položila hipsu na Ana časno i naše mjesto počastila da imamo Hafiza Bože knjige. Danas je student na Fakultetu za računarske nauke i inženjering na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Zahvaljujemo se i našim kandidatima koji će, ako Bog da, učiti Kur'an danonoćno i tako tražiti blizinu gospodarstva. Sada ću zamoliti našeg Harisu Fendiju Abdijanovića da postavi nekoliko pitanja svršenicima hatme i kako je sam rekao da verificiramo njihovo znanje, ali da se i svi mi zajedno posjetimo. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ću isto krenuti od Abdijanovića. Mi Abdijanović imamo jedan pet, ne znam koju školu da upiše, uvijek smo prvi podnevni. Neka Abdijanović bude prvi, a ti ćeš nam Aleme kazati šta je to vjera. Vjera je spoznaje i ljubav prema Allahu Đelešanohu i izvršavanje njegovih zakona. Dobro. Almira, ti nam možeš kazati koji su izvori vjere? Izvori vjere su Božja objava i ljudski razum. Davik, ti ćeš nam kazati šta podrazumijevamo pod potrebom za vjeru. Vjera je potrebna čovjek jer ima taj odgovor na mnoga pitanja. Dobro. Zarina nam može kazati temeljne istine vjere. Temeljne istine vjere su imanski šart, imamo i 6, to ametu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wa jevmil ahir, wa bil kadri, hajti, wa šerihi, na Allah. Dobro. Elijas, da li će neko vidjeti Allaha i kako možemo spoznati Allaha? Allaha će vidjeti pravi vjernici, Allaha možemo spoznati pomoću njegovih svojstava ili sifata, a
se dijeli na sfatije, lične Allahova svojstva i subutije, svojstva Allahovog savršenstva. Tarik, ti nam možeš odgovoriti sifati zatije. Znači, ja sam već rekao, sifati zatije su svojstva Allahovog bića, a one su vudžud Allah jedan, vudžud Allah ima i postoji, odanijet Allah jedan, kidem Allah je oduvijek jer nije postao, bekad Allah je zauvijek jer neće nestati, muhadatum bil havadisi, Allah sam, Allah nije ničemu sličan i kijamu bi nefsi, Allah sam se dosti. Dobro, možeš nam odmah kazati nešto u Kur'anu? Pa Kur'an je posljednja objava od Allaha Đelešanu preko našeg poslanika Muhammeda alejhi salam. Njegova objava je krenula 27. noći Ramazana 610. godine u pećini Hira na brdu Nuru. Dobro, zašto? Adine, ti nam možeš kazati prvi prijevod Kur'ana? Prvi prijevod Kur'ana iz 12. stoljeća preveden je na latinski jezik, pravo ga je španski svećenik Robert. Na našem području prvi prijevod Kur'ana iz 1895. godine preveden je u Beogradu, a preveo ga je Mićo Ljubibratić. Na našem području Bosne i Hercegovine prvi prijevod Kur'ana iz 1936. godine preveli su ga Reis Džamaludin Efendija Čaušević i Mohamed Pandža. On je iz štamparije tek izašao 1969. godine. Ajde, ti nam napravimo sifati subutije. Sifati subutije su svojstva Božeg savršenstva, to su hajat, Allah živi svojim vječnim životom, ilm Allah sve zna, Allah sve čuje, besar Allah sve vidi i radet Allah sve svojom voljom čini, udret Allah je svemoćan, kelam Allah govori svojim božanstvenim govorom i tekvin Allah sve stvara, održava i rastvara. Ali me kus meleki. Meleki su duhovna nevidljiva bića, stvarno su od nura svjetlosti i stalno su služba Allaha Đelešanu. Ali ko su džini? Džini su duhovna bića, stvarno od vatre koja ne tveče, imaju kao ljudi dobrih i loših i čine dobra i loša djela. Tarik, Hadžić, ti nam možeš odgovoriti neke za ti meleki. Meleka zna samo Allah Đelešanu, pa mi znamo neke od njih. Melek Džibril Džabrail prenosi objave ljudima, Mikael zadužen za prirodne farbe, Azrael zadužen za rastavljanje dušu tijela, Israfil zadužen za najoptijanickog dan, kada prvi put putne u sur, sve živo će umret, kada drugi put putne u sur, sve mrtvo će živjeti, Munkir i neki ispitivač u Kaboru, Hiramkjak im prate čovjek, pišu njegova tijela i tamo se dobre misli. Harut imaju određenje zadaću međuljskim odnosima i zadvanje čuvari dženneta. Dobro, mašallah. Zerina, ti nam možeš kazati nešto šeitan. Ko su šeitan? Šeitani su dva duhovna bića, on napravi ljude na slajima se im druže misli. Dobro, Elijas, Allaha lijepo imena. Allah ima 99 lijepih imena, a neki od njih su Er-Rahman, milostivi, Er-Rahim, samilosti, El-Gafar, Allah sve prošta, El-Besir, Allah sve vidi, Es-Semi, Allah sve čuje i tako dalje. Dobro. Ajde, šta su? Uvijek su manje zbirke listova od propisa, u Kur'anu časnom nije nam tačno navedeno koliko imamo skufa, a nama su najpoznatiji Ibrahimovi Musav, skufa njih je negdje oko 100. Dobro. Adine, broj Božeg poslanika. Četvrti imanski šart je Rasulih, ja vjerujem u Božje poslanike, poslanici odabrani ljudi koji imaju Allah Đelešanu slova objave koje su oni trebali prenositi i dalje objašnjavati ljudima. Ne znamo tačan broj poslanika, ali nam Kur'an govori da je za svaki narod postao jedan poslanik. U hadisma se spominje da ih je bilo oko 124.000, u Kur'anu ih je spomenuto 25. Dobro. Tarik Šekerić, ti nam možeš kazati šta znači imsak, šta je šefat i šta je propis. Pa krenut ću od imsaka. Imsak je zapravo trenutak kada zapustimo, to je trenutak paštanja. Šefat je zalaganje Muhammeda alejhi salam za svoj mir na sudnjem danu i posljednji sam fisk je griješen. Dobro. Ali
ti nam možeš kazati šta je to dunjaluk, ko je mušrik i šta je svijet? Dunjaluk je ovaj prolazni svijet, mušrik je osoba koja smatra Allah nekoga ili nešto ravni i sirat je most do dženeta. Dobro. Almina, ti ne možeš kazati šta je to halal, šta je kabul i ko je insan? Halal je sve ono što je dozvoljeno djela i pića, kabur je mezar i insan znači džabe. Dobro. Darik Hadžić, ti ne možeš kazati šta je islam, šta je islam? Islam je pokornost i predanost Allahu dželešanu, a nije pak znači biti vječni. Dobro. Zerina, šta je to ahiret, šta je azab i šta je kufr? Ahiret je budući svijet, azab je ahiretska patnja i kufr je negovanje. Elias, ti ne možeš kazati ko je muhsin, ko je kafir, ko je mu'min. Muhsin je osoba koja čini dobro, kafir je nevjernik, a mu'min je vjernik. Dobro. Ajde ide, šta je to itikja, ko je musalija i šta je bedel? Itikaf je povlačenje u džamiju radi ibadeta u mjesecu Ramazanu, počinje 20. dana mjeseca Ramazana, iza Indije namaza, pa sve do zadnjeg dana Ramazana i iza akšam namaza. Musalija je čovjek koji klanja, a berzah je mjesto gdje duše borave u završnom životu. Dobro. Adine, ti ne možeš kazati šta je to sehur, ko je mu'min i šta je salat? Sehur je vrijeme prije posla kada jedemo, mu'min je vjernik, a salat je namaz. Dobro. Evo još upitati Arika, kako se zove naš pozdrav? Naš pozdrav se naziva selam, što znači mir u spasu. Kome se naziva i kako se naziva? Selam nazivamo kada dolazimo i odlazimo iz društva, kada ulazimo i izlazimo iz kuće. Pa, selam možemo nazivati svojim prijateljima, rodbinima, skomladima i učenima. Eto, toliko za sada, da sam došao. Mašallah, zahvaljujem našem Harisu Fendijevnjanoviću. On je završio osnovnu školu ovdje u Rekovici sa velikim uspjehom medresu u Catinu i ove godine je završio prvu godinu studija na Fakultetu islamskih nauka. Možemo slobodno kazati da ga vidimo kao jednog veoma uspješnog i kvalitetnog imama i profesora islamske teologije. Sada ćemo zamoliti našu Naju Majstorović da nam nauči jednu ilahiju. O moj Bože veliki, Gospodaru jedini, samo Tebe molimo i u drtu zovemo, samo Tebe molimo i u drtu zovemo. Oprosti nam, ja Rabbi, Ti si Allah jedini, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. Magfiret mi molimo, samo Tebe zovemo. Oprosti što griješimo, Tebi tevbu činimo. Oprosti što griješimo, Tebi tevbu činimo. Oprosti nam, ja Rabbi, Ti si Allah jedini, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim, duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. O Allahu najveći, od
svaki naš program uljepšaju prilepim izvođenjem ilavija, da se Allah nagradi. A sada je vrijeme ponovo za Kur'an. Sada ću se moliti našu Hafizu Ilmu da naše kandidate provjeri u učenju Kur'ana gledajući. Hafiza će im kazati koju stranicu će oni otvoriti, oni će tu istu stranicu dakle otvoriti i učiti dok im Hafiza ne kaže da je dobro. Hafiza. Opet će malo na otpove krenuti. Evo ti nam otvori 12 stranicu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله حالما وسلم الله العظيم. Neka nam sada Almina prouči nešto sa 297. stranice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيعوا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا
وساعت مرتفقا. Maša Allah, amina. Sada će nam učiti naš stari hađi, stari, ti otvori 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقالوا موسى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم. Sada neka naša sredina osvoji 342. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. Maša Allah, Zarina. Sada će nam učiti naš Elijas. Elijas otvori 366. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. ما شاء الله. Sada neka nam naš Adin uči 421. stranu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين زهروهم من أهل الكتاب من سياسهم فكذب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا صدق الله العظيم. ما شاء الله. Hadine. Sada neka nam naš Tarik Šekerić uči 412. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إليه المصير صدق الله العظيم. ما شاء الله. I ostao nam je naš Adin, on neka nam otvori 460. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها
وشعير منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون صدق الله العظيم. Hvala naše hafize, ali ovim vrijednim kriterijama koji su vrlo dobro savladali učenju Kur'ana, kao što je hafiza prethodno već spomenula. Ponovo ćemo se malo vratiti na teorijski dio, a da postavi nekoliko pitanja je odgovornost danas našeg budućeg teologa. Alame, ti nam možeš kazati šta je gusul i koji su fazovi gusul? Gusul je posebno vjersko pranje. Gusul može biti farz, mustahab i sunnet. Gusul je farz poslije spolnog odnosa, poslije izlijevanja sjemenu snu i kod žena poslije hajzine faze. Dobro, a Almina, ti nam možeš kazati nešto o tejemu? Tejemum je vjersko čišćenje sa zemljom ili predmetima kada nemamo vode ili imamo vodu samo za hranu i piće. Tejemum će nam zamijeniti abdesta i gusul, zanijeti se riječima nevejtu tejemume, riječili salat, vrelefil hadis i kabel Allahi ta'ala, što u prijevodu znači ja odlučih u ime Allaha uzeti tejemum radi učenja Kur'ana i klanjanja namaza. Dobro, Talik Hadžić, šta nečista osoba ne smije raditi dok se ne ukupa? Nečista osoba ne smije ulaziti u džamiju, klanjati, učiti Kur'an, uzmati Kur'an bez omuta i talaf učiniti. Dobro, Zarina, ti nam možeš kazati šta to kvari abdest? Abdest će pokvariti ako obavimo veliku ili malu nuždu, ako teče krvi od njoj iz tijela, ako povratimo punim ustima, ako zaspijemo ili se onesvijestimo, glasno smijanju namazu i ako ili prijazno. Dobro, Elijas, ti nam možeš objasniti mes. Po mes je potiranje mokrom rukom po tijelu. Mes može biti abdestski, može po zahvalju, po mrestama. Dobro, a Ajdine, ti nam možeš kazati šta je za tebe lično prednost i smisla namaza? Svrh namaza je da postakne čovjeka da bude pokora svom dragom Allahu Đelešanohu, da čini što više dobrih plemenitih djela, a za mene namaz je ujedno i razgovor sa dragim Allahom Đelešanohu, odvraćanje od svega lošeg i navođenje na dobre djela. Tarik Škerić, ti nam možeš kazati šta to kvari namaz? Kao prvo namaz kvari sve što kvari abdest, onda pored toga još glasno smijanje, plakanje u namazu, osim ako nije ispoštovanje prema Allahu Đelešanohu. Ukoliko u džematu muškarac i žena klanjaju u istom safu, bez kakve pregrade ili razlog, to će također namaz pokvariti. Nepravilno učenje Kur'ana, ukoliko nešto povedemo i otkopijemo u namazu i tako da. Adi, ti nam možeš neke vrste namaza dokazati? Postoje dnevni namazi, bajram namazi, teravih namaz, džuma namazi i nafila namazi. Dobro, Alame, pojasno prispjevanje u džematu. Ako prispijemo na ruku prvi rekat farz namaza, klanjat ćemo cijel namaz. Ako prispijemo na drugi, treći ili četvrti rekat nekog farz namaza, kada imam predat salam na desnu stranu, klanjat ćemo onoliko koliko smo propustili. Ako stignemo na treći rekat akšamskog farza, kada imamo predat salam na desnu stranu, pustit ćemo klanjati prvi i drugi rekat, sjesti, proučiti 1000 salavate i predat salam na desnu i lijevu stranu. Dobro, Almira, kako sakri, koje su to vaše?
Musafir je putnik koji je prešao put od 86 km ili 18 sati pješačkog hoda i koji ne planira da boravi na jednom mjestu duže od 15 dana. Neke od olakšica su da u toku mjeseca Ramazana ne mora postiti, ali kada se vrati na mjesto boravka, mora napustiti dane koje je propustio. Izostavljajući sunnete, 4-rekatne farzove će skraćivati na 2-rekatne, to su farzovi od podne, ikindije i jacije, a ostale farzove, odnosno farzove, sabahski farzi i akšamski farzi i vitr namaz neće skraćivati. Dobro. Darik Hadžić, ko je Safih uzir? Safih uzir je osoba kod koje uvijek nešto teče iz tijela što bukvalno dolazi su tog jednog nalaznog dana. Dobro. Zrina, koliko nemenih ljudi može klanjati u džematu? U džematu najmanje mogu klanjati 2 čovjeka, odnosno 2 osobe, to je imam i muktedija koji ga slijedi. A Elijas, ti ne možeš kazati šta to kari uzir? Postovanje namjerno jelo, piće, pušenje i pomoćenje. Hajde, Ine, šta je to kefaret? Kefaret je napaštanje dana u mjesecu Ramazanu kada smo namjerno izostavili dan posta, tada trebamo napostiti uzastopno 60 dana plus taj dan. Ako to ne možemo učiniti, trebamo nahraniti 60 siromaha sa ručkom i večerom ili jednog siromaha sa 60 ručaka i večera. Tarik Šekerić, šta je to teravih namaz? Teravih namaz je namaz koji se klanja isključivo tokom Ramazana. On se klanja između sunneta i vitr namaza. Ima 27 rekata. Muhammed alejhi selam nam ga je preporučio i po važnosti je sunnet. Može se klanjati u džematu i kod kuće. Jedan je jedini sunnet koji se zapravo klanja u džematu. Adi Javljanović, ti ne možeš kazati šta je to fidja? Fidja je otkupnina za starije i bolesne ljude koji ne mogu postiti. Za svaki dan koji nisu postili, oni su dužni dati vrijednost od jednodnevne ishrane. Dobro, da se Allah nagradi. Hvala Harise, hvala našim dragim svećenicima Hatme. Uvjerili ste se da su ono što je pred njih stavljeno dobro savladali i nadamo se da će ove naučene vrijednosti u svakodnevnom životu primjenjivati i uvijek znati za Allaha, za njegovog poslanika, uvijek Kur'an učiti i po njemu se vladati. A naš današnji gost i ujedno izaslanik glavnog imama međunarodne islamske zajednice Bihać je Avde Efendijević. Avde Efendija je velika podrška našem džematu, dugogodišnji imam džemata Bajić, ali i korektiv svojim imamima i ostalim kolegama kada je u pitanju ozbiljan pristup imamskom pozivu. U mnogo slučajeva on je svoje prijateljstvo i dokazao. A sada, poštovani prisutni, dozvolite mi da pozovem našeg današnjeg vajza i izaslanika glavnog imama našeg medresa Avdu Efendiju Rekića da mi se obrati. Avdu Efendija Bujur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu te vašadu gospodaru svih svijeta, neka je salavat i salam našem poslaniku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, na sve one koji su živjeli u njemu sa istom u srcu, posebno salavat i salam na sve šehide umeta, posebno naše bosanske amin. Draga braćo i sestre, danas sam ovdje u svojstvu izaslanika glavnog imama Međunarodne islamske zajednice Bihać, Mensura Efendije Čekića, da vam prenesem čestitke posebno ovim današnjim slavljenicima, čestitam vam u ime glavnog imama i u vlastito ime vašim roditeljima, vašem mualimu, Nazif Efendiju Horozoviću i džematu Brekovica. Danas je uistinu jedan divan dan, a to je dan Kur'ana, kada smo se okupili u Allahovoj dželešanu kući da promovišemo ove nove učače Kur'ana i zaista iza ovog dana je zasigurno bio jedan veliki trud kako ove djece, tako i njihovoga mualima. Ali ovo je
dan Hatmije i dan kada mi, braćo i sestre, i sebe treba da podsjećamo na Kur'an, na važnost Kur'ana, na mjesto Kur'ana u našim životima. Jer kažu, kad hoćeš da vidiš koje je tvoje mjesto kod Allaha Želešanu, kaže, pogledaj na tvoje mjesto kod tebe Kur'an. I nama ćeš znati koje je tvoje mjesto kod Allaha Želešanu. To ti je neko mjerilo dunjalko, vidi kako se odnosiš ti prema Kur'anu. Jer, braćo i sestre, Allah Želešanu u Kur'anu Kerimu kaže, estaizubillah, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, će teškim životom živjeti. I sad mi kad bi ovo analizirali, mi bi rekli, ima ljudi ni u džanju, ništa neće, a sve dobro, sve ide, sve dobro ide. Ovo dan kad težak život ne znači da ćeš ići na muspasost, pa čeka, neće moći ništa. Ovo znači bijedan život, prazan život. Kad okrene glavu od Allaha Želešanu knjige, imat će prazan život. Imat ćeš ti sve, ali više će biti u praznine. Ti ćeš imati pare da kupiš sebi kuću i parama možeš kupiti kuću. Ali ne možeš parama kupiti porodičnu idilu, komšilu da se okupi, da zajedno piju kafu, da se smiju. Ta kafa je manje vrijedna od kuće, ali je kad se okupi onako, pa se rađuju, pa smiju se, pa sjednu malo, pa razgovore se, to ne možeš kupiti za pare. Ti za pare možeš kupiti najbolji krevet, ali ne možeš kupiti sebi san. I samo će te to biti, kad ne možeš spavati, samo ćeš biti se lakše i da se okrećeš malo veće će biti, ali isto spavati neće. Ti za pare možeš kupiti hranu, ali ne možeš kupiti apetit. Vidite, braćo i sestre, čovjek kad je bolestan, ti njemu sve, gdje je bilo, neće ovo ništa džaba. Nema vize što ti to sve možeš kupiti, ali nema. Ti za pare možeš kupiti sebi lijekove, kad neka bolest nešto kupiš sebi lijekove, to će to lakše, ali ne možeš kupiti zdravlje. Jer to je odbog. Jer kaže, mola odbog da zdravlje. Ti za pare možeš platiti osiguranje sebi. Znate, ja sam lani imao 10 auto i bio sam osiguran, parama sam kupio osiguranje. Ja sam dobio, jer meni od auto ostalo saobraćaj. I dobio ošto. Ali nisam mogao kupiti sigurnost. Sigurnost se, braćo, kupuje dobu, sadaku. I u tom momentu, samo da vam kažem šta je meni nastalo. Znači, auto je potpuno razbijeno, ja nisam se izgubio, ali prvo sam pogledao jel dijete živo. Prvo da vidim jel živo. I kad sam vidio da je živo, onda kažem, onda tek ideš gledati jel šta polomilo i tako dalje. Znači, možeš ti parama, ali ne, sigurnost nećeš kupiti. Znači to, vidite, braćo i sestre, male stvari čine život veliki. Mi na to ne običamo pažnju na to i kako smo, gdje smo se družili, kako smo zajedno bili, kako porodicu sakupljamo, jer mi sad imamo više praznih kuća. Mi ne obraćamo pažnju na to svoje zdrave, mislimo da je to, eto, samo od sebe. Ne obraćamo pažnju na mnogo što, jer to smatramo ponekad nebitnim, a to upravo čini puninu našeg života. To uljepšava taj naš život. A tome nas uči Kur'an. Kur'an nas baš tome poziva, da pazimo na to, da ne okrećemo potpuno na jednu stranu. Ali vidite, braćo i sestre, Kur'an ima jedno od svojstava, to je El-Aziz. To da je zaštićen, da on ne ulazi u srca koja se okrenu od Kur'ana. To je čast Kur'ana, to je počast Kur'ana. Neće se Kur'an ponižavati ni pred tim. Da će se Kur'an ponižavati, ići tebe tražiti mjesti, a ti se okrenuo skroz od toga. Ne, to je počast Kur'ana, on se ne ponižava. Isto, braćo i sestre. Vi znate, ovi stariji mi se toga sjećamo i znamo, jer tada se malo drugačije vrijeme, pa je lakši su uvjeti života, ali nekada
kad je ostalo ono parče robe koje je sve poderano, otrcano i tako dalje, onda se to nije bacalo, sad se bacao i čitao. Ali nije se bacalo, nego od toga se je pravio otrnjak. Iskoristi se maksimalno i ono parče robe nema ništa, onda će to biti otrnjak. Sad će to služiti malo da se nešto opuše, tako dalje. I to tamo gdje je najveća prljavština, tamo će taj otrnjak ići, vamo će one ljepše ostaviti se krpe za ljepše. Taj otrnjak, i kad nekad taj otrnjak, svi ste gledali kad štenetu baciš onaj otrnjak. Njega nosa, pa ravnosi, pa tako, pa ako imaju dva šteneta, onda oni vape, pa trgaju, povuče onaj sebi, na sve strane. Vidite, braći i sestri. Kaže Muhammed a.s. da meleki ne ulaze u kuću koju ima štene, odnosno čupo i sliku. Jer meleki se ne ponižavaju, posebni meleki. Neće on ponižavati što si uveo čupu, slike, poredao, koliko da ti ide taj posebni melek koji donose smiraj, koji donose sreću u tvoju kuću. To su posebni, imaju ovi što nas prate, on nas se napustaju, sve zapišu za to. Ali ovi što donose smiraj u kuću, što ti se kine spusta se u kuću, što ti donose blagoslov u kuću, posebni melek koji trebaju, on se neće ponižavati pa da ulaze tamo gdje čupu, gdje slika. Tako, braću i sestri, kad srca poprime osobine šteneta, pa se zadovolje zabavu, igru, jednom riječu otrnjakom, samo se sati bavi sa otrnjakom, onda ovaj Kur'an neće meleki donijeti u tvoje srce one lijepe, čiste poruke Kur'ana. Neće leći u tvoje, ne može leći u to srce. Zato, braći i sestre, na duhovnom uzbisanju sve kreće od kalba, na kalb se uči, kalb iz srca. To trebaš ispraviti. Jer šeitan čuči na nemarnom srcu, on čuči, tako da gospodar svjetova kaže. I viče ti imaš pravo srce, ti si pravi, ti si na pravom putu, uvijek to viče. I kad ti to primiš, onda i ti počneš govoriti ječkom, ja imam pravo srce, ja imam. Allah Đelešan kaže, a kad Allah spomeneš, onda on sa srca ide, sa kalba ide, pa da se taj kalb očisti, da taj kalb počne pola nešto doći. Dok god Allaha ne spomeneš, ne može kroz taj kalb, ne može ti doći ta poruka, te čiste poruke Kur'ana koje ćeš ti početi da ih živiš. I vidite, braćo i sestre, kaže Allah Đelešan u Kur'anu, kaže kad bi nevjernicima otvorio nebesa. Vi vidite sad teleskop, pošli teleskop u svemir i tamo vide koliki je taj svemir, koje su to dubine, koje je to sve tamo. Ne možemo ni pojmiti svojim mozgom, ne možemo šta sve ima, samo na tom prvom nebu, a gdje je 7 katova nebesa. Kaže Allah Đelešan u Kur'an kad bi otvorio sve nebesa, 7 katova nebesa, kad bi otvorio ljudima da idu gore, da oni idu i silaze, kaže oni opet ne vjerovali bi rekli, ovo se nama samo tiče. Ne može kroz srce to proći, ako ti je srce zatamljeno, moraš srce popravljati. Kako će mi, braćo i sestre, popravljati svoje srce? Učiti Kur'an, moramo malo početi učiti Kur'an. Moramo ovoj svojoj djeci pokazati praktično da mi to činimo u svojim kućama. Ja često sam spomnjao da onaj hadis kaže ko prouči 10 puta po balom imaće dvorac u džennetu. I kažu sad bit će onda puno dvoraca. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na bilo će s drugim zauzimati, a neće on to proučiti. Neće, on sve drugo. I ti znaš da ovo znaš, ali analiziraj sebe pa ćeš vidjeti unazad koliko si to učiti. Ashabi bi navečer učili Kur'an. I vidite, braćo i sestre, ko navečer prouči 10 ajeta. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem imat će nagradu jednog kintara. 10 ajeta, to vam je ove 2-3 sure kratke koje znate na pamet, samo da ih proučiš navečer u svojoj kući. Imaš nagradu jednog kintara. A kaže, taj jedan kintar je vrijedniji od cijelog svijeta i svega što je na njegu. Cijelog dunjalu. I svega što je na njegu vrijednije je to što spiknu. Ali mi, braćo i sestre,
ponekad mi krivimo ovo, kažemo ovo stalno na mobitelu. Sjetite se vremena prije 20 godina, kad počne serija, onaj sahat vremena, lopov mora povući, taj sahat kad počne serija, slobodno moraš nositi sve, samo nemoj televizor. Nema televizor, a ostalo sve možeš nositi. I onda se mi čudimo sad, a nama je bio bitan taj sahat vremena serija, smislu. A sad se čudimo njima kako oni sad provode 5, 10, 15 sata na mobitelu, jer gledaju u nas i mi smo tako, pa oni samo malo više dodaju, kaže, kad djeca vide da učitelj krade jaje, on krade kokošu. Mi smo čak kad se oni jaje smišljati, ona kokoša. Kako oni gledaju u nas, nešto samo šta mi njemu priča, on gleda šta mi radimo. Ako oni budu gledali da mi u svojim kućama, braću i sestre, učimo Kur'an, učit će ih oni. Ne možeš ti vidjeti, uči ti, evo te sure koje znaš napamet. Ti 10 ajeta kad proučiš, kaže naveče koji prouči, neće biti upisan u gafile. 10 ajeta prouči naveče, neće biti upisan u gafile, to su oni koji su zaboravili Allah spominje, to su gafile. A vidite ko hoće malo više. Kaže onaj ko prouči 100 ajeta. To je sura Jasin ili bi nekog kratkih surija, 6 stranica. Ko prouči naveče 100 ajeta, kaže, bit će upisan kao jedan kanifin. Ove kanifine Allah Đelešanu spominje među dobrima, među odabranim, među iskrenima. A to je da će biti upisan među istinske pobožnjake, među istinske Allahove. Pa braću i sestre, nastojimo da uputa Kur'ana dođe do nas, da prihvatimo, da živimo Kur'an, jer Kur'an je nama objavljen, da živimo po njemu, da radimo po njemu, da činimo po njemu, da se ponašamo prema Kur'anu, ali evo i ovih nekoliko savjeta da vidite kako će lakše Kur'an doprijeti do nas, znači da moramo otvoriti svoja srca Kur'anu. Molim Allah Đelešanu da nas pravi putem. Još jednom čestitam našim slavljenicima i izuzetno su lijepo učili Kur'an, predivno i ovako mjesto gdje se ovako uči Kur'an je zaista mjesto koje zrači velikim bereketom. Čestitam svom kolegi Nazif Efendi, a eto i ja sam ovdje nekad kažu malo i domaći, ali pola života sam, sad koliko imam godina, pola sam prepočen. Pola života sam bio. A ovo ostalo sam bio sudi. Čestitam i svima, jer ovo je ponos za cijelu Brekovicu i da vas Allah Đelešanu sviju da nas pomogne. Amin. Zahvaljujem se slaniku glavnog imama, Avni Efendi Retiću na lijepim savjetima. Nadamo se da ćemo ih u životu primjenjivati i biti dostojni nosioci vrijednosti naše časne vjere. Zamolit ćemo Aza Efendija Rekića da uruči šehadet name i prigode poklone našim mladim učačima Kur'ana. Akjanović Adin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Abdijanović Vajdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd.
Hvala lijepa. Ajmo pogled ovdje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا فيمن لا حق إلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلقة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مجلسا وفي القيامة شفيعا وفي الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم naš, Gospodaru naš, stvoritelju svih svjetova, molimo te, olakšaj put Kur'ana prema našem srcu. Ja Rabbi, daj da se Kur'an zadrži na njemu. Allahu naš, daj da nam Kur'an bude drug na dunjaluku, zagovornik na sudnjem danu. Allahu naš, našim današnjim slavljenicima podarim svako dobro i hajr u životu, a njihovim roditeljima da nose krunu na sudnjemu danu od učenja njihova Kur'ana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل منكم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين السلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Zahvaljujemo imamu Nihadu Efendi Široviću na proučenoj dobi. Bližimo se kraju ovog programa. Sada pozivamo Hadžiju Kasima Babića i Hadžiju Ahmeta Begovića da ispred džemata Brezovica uruče prigodne poklone džemata našim slavljenicima. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd. Sada ćemo zamoliti kandidate da izađu, a njihove roditelje da ustanu i da im oni prvi čestitaju, da se zajedno uslikaju, a potom da to uradite i svi vi ostali koji želite. Allah